Servê mijarê ji endama fraksiyona Dem Partiye Berês Newroz û Salaslan mêvana me ye. Newroz xanim rojbaş û bixêr gotara ku îro Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan pêşkêş kir wiha bi weke wê hêvî dikir yan jî hêbêtir bû? Dem baş merheba. Gotara ku îro weke wê axaftinek gelekî dîrokî be bi wî şeklî hem wan hem partiya wan rojnamegê de gelekî cih girt piştî bengawaziya Rêberê Gelê Kurd piştî merasîma çekşewitandinê herkes li bendê bû ku wê sernavê dewletê serokkomar wê kîjan çerçeveyê derêxe kîjan xala pêş derxîne wê tiştên şêmber ji bo civakê ji bo pêvajiyê bikare bibêje anna bendawariyek mezin hebû bi vê daxuyaniya wê. Daxuyaniyê de gelek hevokên xalên girîng hebûn elbet weke li ser gelê Kurd siyasetên polîtîkayên demên berî hate bîranîn weke xeletiyên ku dewletê kirî hate qebûlkirin li ser avabûnê komîsyonê hewcedayîna wê bingeha wê ya zabûnî xîz kir ji bo pêvajiyê berdewamkirinek îrade de nîşandan rast e ama li gorî bendewariya civakê û bendewariya siyasetê em rasterast bibêjin têrê nekir ji ber ku çerçeveyek vîzyonek gelekî berfireh netune ji bo Tirkiye û pêvajiyê ji bo herêmê jî vîzyonekî gelekî mezin û ji bo sed sala Tirkiyeyê. Baş e. Newroz xanim çi kêm bû di gutarê de divê têda be? Tiştê ku hewce çi bûn yek wê naverûka wê tenê komîsyon diyar bike bi wî şeklî hewalekirin ne bendewarî bû yek wê dewleta Tirkiye vê pêvajiyê de berpirsyariyek weke rasterast û çawe dest bigire wê zabûnê ku were avêtin bingehîn divê kîjan be biryarên dadgeha mafê mirovan heta biryarên ku mekezabûna Tirkiyeyê nasîna wê bi asta demokrasiyê de ev mesele ne tenê mesela çekdanînê an mesela Kurd ve girêdayî meselekî demokrasiyê ye mînak rêveberiyên xwe cihî biryarên qeyyûma yan rewşa girtiyên li girtîgeha de yan li ser muhatebiyeta tenê Dem Partî û AKP MHP na partiyên dîtir jî têde weke bilefhatinekî konsensusekî berfirehtir hewce yani li bendê bû. Newroz xanim ma hêza AK Partî MHP Dem Partiyê bi tenê van hersiyan têra wan guhertinan nake qey? Weke hejmar em lê meyzênin erê ama weke demokrasî û rastiya pêvajiyê em lê meyzê bikin kêm dimîne yani çawa baş e tu bawer dikî ku CHP İYİ Partî jî wê heman fikran hebin yên ku niha we hene hersiyan? Ne ez tenê vê dibêjim bixwe piştî hevdîtina Rêberê Gelê Kurd Birêz Öcalan heyetê hemû partî ziyaret kir heyeta İmraliyê nava van partiya de ji bilî İYİ Partî Deva Gelecek CHP û partiyên dîtir ji bo avakirina komîsyonê Saadet ji bo avakirina komîsyonê cihdanîna komîsyonê de weke erênî îradeya xwe ji xwe diyar kiribûn ne ku em bi ser navê wa diaxivin ji bilî İYİ Partiyê ev îrade ji xwe ji wan partiyan re heye wan partiyan dema ku heyeta we ziyaret kir Newroz xanim sozek dane yanî we daxwaziyên xwe dema danê divê komîsyon vana bicî bike van xalan mesela CHP û Deva û Gelecek soz dane ku wê erê bikin daxwaziyên we? Daxuyaniyê we rayê giştî hene ne tenê bi heyetê awayekî veşartî rasterast li meclisê de qurulê de daxuyaniyê we gotinê we hene serokên partiyan we gotinên we hene li ser pêvajiyê de ji ber ku em dixwazin ev pêvajî bi awayekî berfireh bi lefhatinekî hemû siyaset û civak xwatê de bibîne bikar bi pêş bikeve encaq welê em dikarin zêdetir Newroz xanim hin heq nadin ku mesela AK Partî ne eger tenê îrada AKP MHP demê boya nex av komîsyon ev qemehe çima nedihat avakirin ji ber ku hewce didîtin ku partiyê dî jî xwe têde bibînin
يعني جبر وي حق دريج بو AKP جي MHP جي وي شكل نزيك بون ام وكا كوميسيون تاني دو بارتي سي بارتينا دفي همو بارتي تيدا بن نوروز خان برپرسیاری نه آزاغونی هون وری جزانن کو بلاته پیامین هاتنه داین مثلا آک پارتی MHP دهم پارتی نه کو وی پی واجونه هموی ارگانیزه دکن و لگل امرالیه نه حقی وانکو او بخدی يعني خب خدي ببينن كسيدي تفلينا كان بنجهين بأساسي دخل مهطب ديار مهطب راست راست اون راسته اما پیواجب تنه بمهطبه تيدا ناقري اگر کو ام بيجن تنه مهطب اون وي غافي وي باشوري كردستاني وي سروكين ريبرن گلی کرد جدا پارتیین دیتر هرم دیتر و چاول سر و پیواجوی اراده که مثلا تنه اگر به اراده واسه پارتیا با افقه مه چما کمیسیون ندهات آوا کریش برکو لفهاتنک حوجه اگر کو اف لفهاتن چه به پیواجو پشکری ببینه اف پشکری جبو جواکی جبو سیاست جبو پولیتیکای جبو بردوام کنه پیواجو ده حوجه نها ودمه چند محبر فرقی بو نها قناغه کدنه پیام ویدیویا ربر پکک عبدالله جلان هاتیه مراسم چکدانین و شوتاندن هاتیه و پیام ایرویا سروکو مارجی هیا او گوتنن کو ایرو رجب طیب اردوغان گوتن نه گلوپا کس که جبوی کمیسیون ایدی پراتیک دست بکار ببه و تشتین سرمله خواه بجی بکه؟ افهمو قناغ هفدو تمام دکن يعني نه بنغوازي ريبري جلي كرد نه مراسم نه شيرو داخو يعني سرو كومار رجب طيب اردوغان بهفدو تمام دكن آلي كيفا راسته اما اوايكي بشتي مراسم وشون دام لبندنا باوايكي لستر هنا قافين هم بقوميسيون هم جو باوايكي سياسي حقوقي باوايكي زمينة güvenceye ve روشی چه ببه بلستر امل بندنه چه گاوا هری بلزو سرکه گره بیاویتن چیه نوروز خان؟ گاوا هری لزو سرکه بیاویتن چیه گاوا هری لزگین جبو وی پیواجی بخواه یاسا یکی چرچوه حوجه زاگونک حوجه چیه اف زاگون کسی کو شروان آزادیه و جی پشتی مراسم اشون دکو دخوازن بگرن تبلی سیاستی ببن ویل سر و حقوقه کی چاوه وره مشاندن بوه و گریدای بلگرتیگه ها به هزاران زیده تر گرتیه سیاسی هنه ویل همبری و بوه و گریدای وی زاگون و گریدای و روش چاوه بسری ده گرتیه نخوش و همون گرتیه نیتر دی سار و برین خوجهی بریاران قیوما و بچی شکلی نیزیک ببن بریارن مافی هیویه بگرن حتی بریارن دی روشاری بره گلی کل برز اوجالان و آزادیاوی و بچی چرچوه ده پیک وره و هیچ پیشنیارک هیا بنویسکی جبوی به مسئله؟ آمده کاریه ما گلکن جبو همو زاگونا جبو همو گاوین کواره آویتن ده آمده کاریه ما گلکی زیده نه اما حتی کو کمیسیونک نو آوا کنن بی کمیسیونه ده رش نویس هیا یا داشتک پیشنیارک؟ هي البته يا كوميسيون ما تخبطن كوميسيون ما نوروز خان بونمونه بو میناک مثلا او گریلاین کو دوه چکن خود دانین و شوتاندن گرک چه قانون بچه آوای سردریه بوان را بکه لگوری میناکن دنیا هشی گاوا کو امنی میزه بکن دوی او کس بلسر دوزگری لیکولین جزاگرتن آنجی بنچافکرین ده روبرو نوی ماهی لگرین بریارن کل سروا تواهی ورن سکناندن ورجی هولی راکرن و سدماوی ماف ناسنامه خودی درکتنا کو به آوایی که آزاد بکار بپارده بکه و آستانگل همبری و ور راکرن ev ne tane cara yekemel dünyaya da lefatını çeydi be. Minake ku İspanya'ya la Afrika'ya juvalatın ditir de gava ku minak begerinin dve yasayı bingeha heri serekebe ve abetin ku hatta ev dimen derkebe. باشه جبوی مثلا گریلا تو زانی نه تنه خلک ترکیه و باکور کردستانی نه لپارچین درن کردستانی نه گریلا بیانی هنه ین اوروپی هنه امریکی هنه عرب هنه جبوی وان همیا جوا پیشنیار هنه گلو
و چارەنویسە وان چاوە بە پەیوەندیمە لەگەڵ نەورۆزخانێ قوت بوو شخوا me dixwast hêjiyan pirsan jê bikin endama fraksiyona Dem Partiya di Parlamentoya Tirkiyê de Newroz Uysal Aslan mêvana me bû.